Poštovani potpredsjedniče vlade i ministre odbrane Republike Srbije, gospodine Stefanoviću, poštovani predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, poštovani predstavnici Vojske Srbije, poštovani predstavnici grada Beograda, poštovani predstavnici boračkih i udruženja građana, dame i gospodo, u ime Vlade Republike Srbije i Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije okupili smo se da na dostojanstven način sačuvamo sećanje na trojicu velikana vojne istorije Srbije. Današnjom državnom ceremonijom obeležavamo 100 godina od smrti generala Pavla Jurišića Šturma, 77 godina od smrti vojvode Petra Bojovića i 101. godišnjicu od smrti vojvode Živojina Mišića. Da se poklonimo senima naših slavnih vojskovođa Živojina Mišića, Petra Bojovića i Pavla Jurišića Šturma. Da svi zajedno i na ovaj način ne dozvolimo da uspomena njih na bilo koji način izbledi. Tamo, okej.